Bullgaria nuk do të ketë kushte shtesë, siguron shefi i diplomacisë bullgare, Georg Georgiev. Sipas tij, këtë e dëshmon rezoluta që u miratua kohë më parë në Kuvendin e Bullgarisë, në të cilën thuhet se autoritetet bullgare të mos lëshojnë për të dakorduarën në propozimin francез. Важен компонент от решението, което Народното събрание прие, е, че няма и не можем да имаме допълнителни условия и изисквания, що се касае до присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз. Georgiev shton se rezoluta e Kuvendit bullgar është përgjigje e tensionit të nxitur nga, siç thot, retorika që vjen nga niveli më i lartë politik në Мaqedoni. Аз смятам, че с това и от най-високото държавно място в България отговаряме на така наречените тревоги на нашите партньори и приятели от татък западната граница, които сте чували неведнъж са изразявали своите опасения, че ако променят Конституцията си, България може да постави допълнителни условия. Това не е било, не е и няма да бъде случаят. Ministri bullgar theksoi se antarësimi në Union nuk është diçka që është dhënë dhe çdo vend kandidat duhet t'i plotësojë kriteret dhe kushtet. Deputetët nga partia e ministrit Gerb, e cila është pjesë e Partisë Popullore Europiane, janë të kënaqur që nuk ka dritë jeshile për raportin mbi progresin e Maqedonisë që përpiloi raportuesi Thomas Vajc. И желанието ни е да Република Северна Македония да започне преговори с Европейския съюз, но след като видим, че онези антибългарски сили, които според нас са и антиевропейски, бъдат поставени в позиция на неръководене на държавата Република Северна Македония. Надяваме се, че това ще стане час по-скоро. Me kërkesë të Vajcit dje u shty debati mbi raportin. Eurodeputetët bullgar e akuzuan Vajcin për parregullsi, ndërsa autoritetet në vend presin që teksti të miratohet dhe me të konfirmohet veçantia e gjuhës dhe identitetit maqedonas.